me hwire si apetite se krantia wa hunu banche adofo mfradofo say woba na tenasio ene owi obesi ama wansasi ni ehudo wi abere wankuruma sheleme tu shele kra dankamberi dankambama ye papa no ma wom de mpai bota yechi papa eagle osei akoto onyame hirawo menua be ma prophet Foster Asimedu prophet Kakari prophet Amufa Henry Enchi Apostle General Moses Osei D4 Enoch ene me maame Reverend Doctor Okuna Frimpong House of Faith wo mu nyina dem paibo esimachia prayer tower no more den abandenden ewie won ma kire nsraban edi piametiko maame so me ho aye den sa akwabai Sompa Nkomo ni Riley's cuisine edi aduane papa eji ya baba say local na say continental dishes enhwe baby a Riley's cuisine ho and ese uko na ukodidi jollof rice plain rice with chicken fish ni nyina we bi wache eto diehuo omutuo apapransa acheke fufuo ebunebun benku tilapia kokwa ayachie ni nyina na no mo no se ohene on beke kase ya so be kono aduane hu abeko na bi ni wo munye bi na me se minu ya Jennifer de oni ni kutufo ni nyina wo munye bi nti ukọ a obeserve kama uye program bia na opese oje orders nso a ope ne kama de ama wo office opese o place order wi aduane bia do ko a me do fefefe akonya kase a me boss o ma he wadubo achitene mu amenya akonya mitimi me di utroda bomoden ase ubeko friend 0206 271 748 0206271748 na ene no encheche enkomo me pacho bebre better malts every 2015 ena better malt bebode mu wo mani mu na yano ne anu nsuo no de emu nuano no so hyehye woni padua no e ma ne ye kama waye ni nkumankuma utumi de hyehye bag mi hyehye posum e de tu kwan na so de hyehye fridge mi ne ntonsuo ni tigu hum na na omini mo gogoro na utumi sampa ade de e wo niemem enti better malt ne bo no so fofofo mo amotu bi cotton mudi ho adanse aya fa bigu nkola ne lunch box mo ate na wo mfa nko school na etimi so aboa o how be that so amane bi jejew na pese wo ne ye twetwe nkomo Sompa Nkomo ho a se de adwumadie ni tie no ye de ye ma wo ma studio ha na mom wo be ye audio na wo de abrayen na empenifo transia yesisi hu nkonwa se ye didi ho enkomo Tanoso District Presbyterian Church of Ghana Reverend Setejapia ne yere Mama Dora Ejapia wosom ewo Lighthouse Chapel Tanoso papa eni mama ewie erade asomdwe enkam obetimi akame ho Facebook na wonso de wadwenkyere no e de ababe tuo kama pa na ye wahwebi na esumi so e de abrɛ enti ye kwa no na ene nkoma na ye bedi no eye cheating ensi akire ya ewo relationship mu na ansa na no me introduce me guest na afi ya beye kire me we are near the discussions and so menua bema ene nanimu da wo pa life on so de what siase ne ho akono te se talapia ya kye no anwa fufurum ene obi aso omo no asamoa bema omo now what to say oh Christo nti yes nkunimudifo as a red fish na ya pa na chi no ane sanity ena maami se wa bonsu oye life coach oba akoko omrongo wasum na ni fidie maami maajo ya no aben wakase mu no na ho te say ya me adumo me ho ye pa me amitumi hu se ho ye pa nyame hira ena ye me amade nyina Reverend Regina Boache Hospital Administrator Reverend erade asumdwe nkan na mpacho ho te say edo ba de ase nso me ho ye ebusuafo na nkomoni nie na nanu amedi ko to Facebook na nkrofo sign wo mo twen wo mo na samoa point lines awde ba na me si enanye izo obi atna se ye be ye kyerɛ me
Tremeni dru so baby ahoma no atum na ado adwenkyerɛ ba said de bia ye twi kasa ye pese ye promote su na ekonanim ye kasa stress ya obi stress akye no a ne twi din no ye frɛ no mrekuyo wato mrekuyo na kyese stress ekum to obi bu sa stress ase kyerɛ ne twi ye den a mrekuyo wato mrekuyo stress ne kro wi beka say den asa atiti bi da wo so ene ma hye wo so wan kasa wo hye den hunu ba bi asa wo bi esa wo tete esa wo ha obi de ba che say ni wura fi kura say odware bi obehye mpaboa ne ma no ye bebre ti yesi wato mrekuyo asantefo ebebi yesi ene obi ne kumantwi obo osi akona de ne ti kogye akyerema dabi entwi bia mra ne di boss yako na boss yako ne eboa esi okun ano eboa esi okun ano enti obi de entwia ne mra ne ye eboa esi okun ano boss akon good enye obi ne kuma ntwi obosi yako na de ne ti kogye akyerema ne ye den akyerema defo won mebo entwene enti obedan de ne ti akogye akyerema ye de ne ti kotare twene ne ho ana se wokoso atwene no enye obi ne kuma ntwi obosi akona de ne ti gigi odiniti gima enchirima ene yeso de ne ti akogye akyerema because obosi akono nananom amamrem na santefo abakwasem ne yeso oginan edi ne ti toy etinye obi ne kuma ntwi na emom obosi akona de ne ti kogima enchirima enye de ne ti kogye akyerema na ye bedada na nanom abua nti se wo kan wa ekro bi no beje akinye but wo de wa fa wadwen kra fa ton se de ye kan se odni ti kogye akyerema na make sense ana enye obi ne kuma ntwi na emom obosi akono a enna de ne ti kogye ma enchirima sabe ye bunu se obi akoye bibi e de aboa ana se obi aye bibi na sem bi ato no ese ase we de enye obi ne kuma ntwi na mum bosi akona ena diniti akogide agya enchirima enye odiniti akogye akyerema 2 ebebi wo ho yese wo bensuo ho ana ate se koto ebo wa mepacho entisa wokoto etu bon a ne butaye nyina ne se obetu nsuo obenya ba bi nsuo wo ti na koto tu bon eti yese se wo bon asuo ho a ena wo hu se okoto bon mu nwa sa wo ben suo ni ho enche na wato suo ni nti sa wo ben ho de a na abehu se okoto bon enwa okoto ko bo wa de agede okoto ko bo agede eti nananom ba wo mu buja yen no eye nananom kasa horoso kasa bi wa ye ka horoso a na adane ade fufuro bi na yen ye botaye ni se ye nimu ni nyina but ye de kakra ye nimu ne adofo bi a wo moboaye no ye nso ye bekire na ye hu correct word no ankasa na ama ye twi kasa no ansei te ne ma kire o ene ma 3 says ye kasa obi ye stress ato obi so a ne poso stress ne ye poto kasa ne twi kasa mu no eye mrekuyo nipa na to mrekuyo ena enye obi ne kumantwi bosi akona de ti agya kyereme ka ne sa enye obi ne kumantwi obosi akona de ti kogigya enchirima ena se wo ben asuo ho a na wo te se koto obowa wo ben asuo ho a na wo te se wo hunu se okoto bon mu enwa enti otu ya ono opensuo na watu nsuo nti ebon no emu nwa kra ebusia kyereme ena ma kyerɛ no ye de sima du num ebefa course na fe edi enkomo bono ahihye so 0551 931931 0551 931931 akiola Rocky na mo wo he 051931 051931 0548931931 na yenko yenim Sompa 3.1 Abusia ye betimi de wadwenkyere no enso aba
na yawe ede amount 0551 931 931 0548 931 931 na yenko yenim de wonso nim obetimi abwa yen ndi. Hello. Good evening, baby. Akase free. Okay. That means papa mean give me the dia me chem. That's the 24/7. Oh, that means some of let and yama much why. Yes, yes. I'm sure. You. Hello. Hello. Good evening, baby. Akase free. Good afternoon, my dear. Yo. Menso me yada papa. Menso me das your papa. Okay. Hello. Good afternoon, Bema and Pacho. Baby, Akase free. Yo, what's your foot you? Oh, Philip, what yato? You, Sandra, why? Hello? Hello, madam. Pacho, baby, Akase free. Pacho, Freddy Sankori. Yo. Yo, Edmayode. Yo. I'm a permit Kapa, Yami Shirao. And me. Why are dear Papa? Bena Ubunu, never think I'm in Yawan Kasankasa own number. Me, we are why? Now they are to Janama Fro, no my chimpanzee somewhere. A woho. The Dasipa, Yami Shirao, what pound secretary. Me Dasipa. Miss Medasipa, bye. Hello. Hello, Sofmani, good afternoon, my dear. Did baby Akase free? I saw a friend of Fian, Casasi, as mine. Obefia, Tifu. Oh, Sofmani, there was the near to my power for you, Doctor, Mr. Aston. Miss me pro and pa, you am putting in a so mean outdoor. You. There must say, Fiao. Me Genesia to Banchaka Chronicle be breme, why? But Hello. Hello. Good afternoon, my dear. Didn't baby Akase free? Mediana Edmond, Casasi, Sylvia. You catch the young boy. Shelo me to Shele dan Kambeli dan Kambama. What's your one? I say, you. Now, we had a mini Indiana, a baby, me, Lentia, you know, that banana, a Dawadama match there. But in seafood, you have paid up for her. In Tifu knew I paid up for her. You, Matty. Mekwa could be sabre, why? Matty. You. Okay, 0551931931 0548931931. Shreme. Hello. Yeah, Joe. Yeah, this is your boy JJ Nafancho. So how are you doing today? I'm good, baby. Oh yeah, amazing. So I see like I'm a long time, you know. I'm a Germany guy, you know. I want to come to Ghana. Yeah. I watch you every day. You are good. I like you. So I like your joy. Yeah. I like you too, baby. Yeah, because, you know, have to your job and you have to talk. I like your talk because, you know, you are a bad girl. You know, hey, you are a sweet. So God bless you so much. Thank you, darling. I mean, yeah, God bless you. Nobody can curse you. No. So that the enemies have to, kind of say. Yeah. One can you? Hello. Pajodin baby Akase free. Chumesi a motherman tia. Chumesi a motherman tia. Na chumesi a motherman tia. Wa modam tia. You wa modam one tia. That's it. Hello. Sompa 3.1. Yo.
But your Catano, the Mokan and one, she said, Captain, she said, your tea auntie, your tea and so much, they say. And the one tea auntie, and I do tea and so much, they say. Sir. They want to know, Omega Jackson. Oh. And I want to see and soon watch yesterday, and they want to because of me catching out for Tilasia, and they said, what do you stand your local in a better? It is one, and I don't think don't miss that. And I was it. Yes, yeah, that's a pa Katachi. Hello. Dankan Bailey, Dankan Bama, what lie you tell you? Yo, Papa, I'm going. Aye, town council. No, I'm saying tankas. Dankan Bailey, Dankan Bama. Nananum town council, no, the tankas. Hello. Hello. Pacho di baby akase free. Pacho abetu ni kasafi ntogoso. Yo yanko papa. Yo pacho Sompa yada mwase papa pane jumadi amudi. Na baby we na me fese meka sadi etitie. Ye bu baby se wubu kota pasia. Nyankopon ehwe woto. Ba bana yesa na tie. Eti se ben ko te se wubo koto kwasia. Koto na wubo ma no kwasia pa Nyankopon ohwe woto. Because mona wubo no. On so we do we say be shema akwachiri. Akwachi nti oto ne so behwe wiem. Sa na tie. Ibena pe te se wubo koto kwasia. Nyankopon ohwe woto. Anye se wubo koto kwasia Nyankopon ohwe woto. Yes, that's pa. Hello, man. Good evening, Kasefri. Kasefi Kufudia. Yo, young boy. Program now we are pa asa nyumbi and then mafona danano. Bomusi prokoniki. Yenko dimono ya santua oba besia oku ahiapo. Enye premoano. Yenko yimno ya santua oba besia oku ahiapo. Why you jai enye premoano. Yo. Yeah, that's it. I'm in shrine. Line, yeah, okay. Hello. Good evening, baby. I can say free. Welcome to sending for the Mambo. About Kuyankwe. Mamma, do that. Mamma, do that. Yo. Mamma, the village family of it's so wrong. Hey, I can buy it with that. I don't know who they will be first with you. So let's move for you. Aye. Let me show for mommy. Let me show. My power, your wife. Hotel, home, one day, that's Yo, yeah, for friend back who chat on after you do free you medini in a senior co you do medini and come bono eso. Or friend you chat to. Friend you chat to an affair you do medini in a esiho. Na ya koy and come bono eso. Ya best about man to be more bra you do and come boning in every near Joa drinchre. It's a yerichramenosi. Trochrogu. Okay, your last call. Hello. Hello. Let them bring me as a pastor when Yamo. Hey, Sompa. My deep of your quantisa every what they say. I don't quite some star, Rabba has said, I must have Dimoti. The Damu pass and the Menyamo. People, they are one about by you. Yeah, that's it. So, Tawich. Yeah, that's why. Yeah, that's it. I was near the Chairman was. I best about man so bra. I can see Medu Nanunciano Abono. Na ya sambe to so my parents in a blaze and name of pass of phone and so mamunina a blaze. I was here for and kwama ye bedie in see cheating. Ya dear a gua what dear a ye
Bible say na wo bema ni hu wo ba no wo say we de me hunam ni me dompe na ye wale wie a ede ebiem ene de ensi akire no ede ba me dia mesua wo omo no asamwa e wo ne de mam se wa wo ne de na reverence wo ne de me pese be wi ase obi se na de wo he kan ye no obi a wo ne de te no obi a be kan ne de sanse cheating no ne nkura bata ne ye bebre na me baby a me gina ne se ya obi wo ho a ne onye saa na ote ye obi no wo ho a bia wo hu be ma na ohu oba no o chiti eno ye na adwin so nya hwe wo wale me a obesesa e ma bebre yes amfom so no mama bebre me ma mpodi wo mo ntanya wo mu no to crop wagya hawo ti wo kwotwe mpra foforo no so mu adodo no obejai but e ma de menya abotre o wale me a obejai enye sa afo no de so wadi sa de na cha kotoma eno de me de ho de me mfa ho na de na enti sa no mu nyina ware wieye na afi no akoda ne se ya wale awie ne yawura mu no ena sa suban no ada ne ho adi emema fem ewo de de ba de me hu na ma fem so wo de ba emema fem no de ne betumi aye se bia na woni sika wo ware wieye ne bibia ba ne nsem ena wanya namfo yempie yenkotwetwa bi na akofa saa wo hawo no e de abedua no so enu gina 2 emema problem pa ba konsu ne se ade a wo hu wo oba ne ho a wo de wale no wo mo wale wie ne ekowura wade anim no na oba na gyae ahonidie titiriu ema no afem wo ba betumi aboni tibu some nan na egusu cheku ti se go so mobro wo bom oti no wahua obom oti no wahua onsane tire no wo ba wo mienu pe enkura banko aye tere wa wotu ni kura ba ye tere ne mane mienu wo wura te ba akoso na aye ma te ba akoso na maame na so de a wadwunsomu ewo varanda mu ho egu ho wo ba wale wie ye sabi wo ba wo nufuo ne bunufu ba ko be sei watermelon wo nware ene watwitwiri nufu ase nti ene ama pampan kola no abo ba ne ho edan ye wo mu ye single room ene ama sensen cross bar so bokwa ne to atete na ti ni saba ko atuo ene ama sen wonran ba ma ni so hu nya sa na wote wo ye duane wi onwo nkukuom ene ama gu ho enwansere to agu so na ho ni di asei akwadwuro nti se wo ba be so de anopa no wadwade efikahyiam wo ba tifikahyiam entoma bonimu wada sole sebe ne dross ya kakoshe ni tunum wo wura we dam no afi wo wura we dam no afi obedi konkonsen ho nyina bi no akoton karoko wo Johnson ne so abedi na wasoku ne maniema na niema na pro na bon wo betra telenovela na wa ana no na ya bo na ni kwa sa fref adwuma eden aba me dia minimo no eti mo so mo dia nti na me so obi anka ne de da bi bebre wo ho eno ma afem de besi wo emema ne bi so wono kakra edu anadwo na nanum motohu wono so wo pekesen wa sha boxer shorts free adwada kopem efiada wonsi wo hwiehwie mu ade mu mo kese no no wasa fashe won nware ye sebe ne hwase na titi saga so yire na ho aba e baba eje sa no oba no so nya ba ma bia ne ho akona obekọ me de asi wo mra samoa e de na di cheating no ba against ladies first no ato ama me ato ama me de me ato ama ye kwa no ran wi ama se wa and what church no mam na before then yanchia me am so focus his life pastor Pastor Jima. Wahini na sama odi abane de asamo kata ye nyina aso ye nim akatamanso be manim oba nim asema ye kan na o ka bibi se cheating esi achire wo wiem
and there's a same way there. Minim say any bit my two as you had there, minim. Nya de any bit was here. I do di mufo. So, oh, yeah, me be my de send here. In the demofo. What if it is will come on the cray? I dear me power semon. Oh, yeah. What if it is now Cassa? May be made the and you know, oh, what come in Yan? Yeah, we are. Your baby a phone land will be the better no. As a be a son of me. Sir, Winning, or anywhere. As some are walking on. Dear ma bema a funny rechi. Ana oba and our bands who funny kunachi or funny kunachi. Also, can't say be named. Do maybe I won't can't say business. I won't say bema take care of bat and Jenna was right and a girlfriend. Nanny, so won't say bema take care now bat and Jenna woman. Most of them we are said to be any 7 predators or Pequas. Be any pefi. Minim ni po bet majaka so pefi because we be on their own pefi in crouch and crana with me day SS in we. But yani Ghana hano you catch it in there. And there's Uncle Moe hand ne said day you can be collaborators no man. But and also by any hand there cheating in the papa. One or baby ni set up my no champion. A dear open we are seeing answer ring. What they are shenary. Asa. Or baby on an champion. And prana on an channel. Casa pay free and muba, a yes, sabe, a yes, on cabin chowda. Most of them. Oh, ye watch because all baby be a floor. If you're ringing and shanequo. There be a Macassa same way say. Si cash a botum. I am Mamudio, Mamu ya, I am Mudia, Mamu ya, Yamudia. A dear or bar, Bema Abefia Bewaro. I young one dear. Atisika. Edwa kwatena efi ukwa ebe mebu okwa bebe na setre moteno wanka se oduro no hu se ha eni kwa se 7 predators me di ade na me de to but what funny say me de e wore mawie de me kunu do ope no wanya enti de me pe na meye eduru me bi ahuni die su ti ma be ma etisi abonti de bia me kasa se moyi oba ye wadwen se wanya be ma wie eti de open na obeya kante nkwan na owiwo nkwan si wo obekọ oba ketewa bi wo anwa mo obekọ akodi ani mako oho na ede na kono de ehye bo mo no oba bi bo ho a na ye kan ahonidi wo ye bibia excellent enso be ma na chiti ye wo nipa bi wo a eni nature wo mu fi ye wo nipa bi wo eni nature wo ye ne don't me nya wo a opa ye ne den onte oba re eduru me bia wo se program ye ne ya che ba bia ye fa eduru me bi ne se obi case bi ba ne ye teso se ya now she wo ba na hwe be ma na hwe say na be ma we pa na se bi waso anya oba we o ye ne sa but e bia wo bo eprim be ma na o won sampa obetima ka kire hwe ahuni die no enye sa tale nko a o ba ye ne Ghana ye hu bibia se oba mi hu no kai ni shape oba mi hu ne tinwe egu ne tiri so ebi kwa yi se kola na ede wo de riga akata so wo so motive nya ne se owonwi sa it is a good room, maybe. Me can say there was a time na mo wiase no. Na me friendly lady. So Christo. I say me Christo. Na me friendly lady be me pese me bonedi. Na lady na ade a e ma me di hu na me de pe no no. Say na e loose entwitwa so. Me nyina ne say, baby me hu say me de hips na e de pe no no. Ayedu dem a. O si chiche dum light. Na me dum light nkwan fa. Ade no e de body ni na ehwe ade na e de maka hu. Drum maybe as I know money na ya mema ya se ade be man tisika nwere oba akwa be man chade akwa e wo kwa bi so eti de me hu ye na e ma me pe wo ba no afa bi do dem na enti me so me fa adwen bi se no brefo nto brefo ade se wo si minum light me do one time okọ bathroom se okọ ye no we afa bibi na se me pagya me pillow me we ya se de hyehyɛ ne nyina se entwitwa so na ode build na wo sa Emma and we didn't just a dear Jakuntu and a blanket. Oh, no, a tailor. Oh, Emma, a team so. Let me feel one. And mammy questions and a teddy and a Macquaco original one will be pepe. Now, Nafa. So, Oben beat him, son, no money, they are necessary. No, say I ain't just one as a show what they are. Shall no, maybe Abba. Or baby was saying, I'm a bonus slim. But I know when within 1 month, I don't know. I shan't enough. I shan't enough. I don't know bear money who ya. What they call you. To acquire could be as soon as I say, as a house. A jug. Our form. So what I say, and notice say, I can't say, there you will no ma.
Emma be matna oban wa onko baabi. Na obi won so a obeye ne day any nature. Ye wi a mesan ba so no a kire de oban so be eye mam say wa. Yes on him. Mama ya no apagya one ka nkrofo so ya mo nte voice no. Yes on him. E de na de nsi a kire ba. Cheating e ma ne me nyina afem. Me dear me di be free no. Sompa 93.1. Encanetete no. Before me free crew me ano said na me see hu said na enema city. Those that time na me shade but me hu nema bebre. And sa ye topic we do baby come journey because I say too sensitive man. Oh, and we say we are an adult nti ibia. I say aha no me shede nim sem ni ye pa wo cream but me hu bebre pa. Ti kakra me wo no e wo me hu no. Na wo be kan. Person me kan wa asem. Encanetiti na before me free ha 1990 no. Ye di etu kan no. Me hu say na e ti say aware nu kura ebusua no mo. Aware asem no. Na I ti say me kai say me hu sister bi at that time no tie area na omo ko ware ayesi mu ko na mu ko hwe omo nkrofo no say no mu sitini ade na me hu bi na me san ti bebre ti asena before me beti kwa na me dwene say say o baba be ware a ana say oba say bi o ya ni period a ye di ubekọ akọ ye de ade bi begu ho na de wakosi wo ne bragro drums bi bragro na wa uye ya mutumi chew ni adenti na me so ma iga say eni me so be twa say me de no duro ha na makoye mi bi se de be yo mbohu say wonye boni bi asa nti na me hu ni say that time no ene no ase omo de ne ye first no ne suro wi ase exactly na afi me sai ba mechi no there's somewhere 96 no 7 na me ba holidays no me be hu say ase na ne mamu mere ani bie na ba percent oye wedding ni ade nti ase ye gi to me ni free ebusuafo no nsem na di yen Christopher no nsem nti na yes obia percent ono nso wedding ni bi but a free ona sign by ya be see ene ya yama ye dwe ya betina ha ye kasai ma say hu ni say asa say free sa level na beda ne fashion the fashion na make can say akwakoye ti say ababa we bia dru ni mfie so a o percent wo ko join the fashion of e was saying me worry me your wedding no ono opinchen asori no nti obia say good or bad so we obi an wa sakra na won sakra ye so be wedding ti right so obenya edom no dia bedi na chinti o matwane kohye nyame fie se de be ya o de be kata o ho en be brain so gidi se o mokotena nyame fie ho a o mbenya mema obo okra wa kobra ya twini condemn awie no won be bi on fa bi mti ene nyame fie de oduru wa nyame de oje ehiafo ni ode ane obia yes no akoshe enze ni suban bone ne wo ho wakoshe ho ne eho no ena ayese yenya Christopher no so anhwe ye husu ya anhwe ne mabiye de ama ye mpanimfo Christopher no anhwe ne mabiye America ne say sa time no omo start say omo the fashion a eye materials enye fashion of our real omo the ntade hyebi start so omo the wia a Christopher mpemfo a eye asore no enna esan ba say omo ne fa ne say nti mrebi na me question mo say na de na etumi pompe no fo basoro na de beta ta hwe de manim ye shentade bi ne ye kotokoresha na obi ehwe na high heels ti na me question me ho say me tukwan ba but ewia ye mpanimfo no in the sense omo dwene say ye ka asem ne kiro me bisa asofo bebre ye ka sorry na ansem na no omo abesesa na woni mo obi a ono awiata so na dwen kire ne so obanyame fie ho an obechi bi no obenya kuno no nti ono vi said why ne ho no kra na be mena nya bi no de wo ka no ono ne gu na so echi o de wona dwima ne so obenya bi catch bi akache ene mrantie ni bi nso say dwane beto asori no just to come and catch
Omo so mu say ma fe ho enti e ma mema ni bi na omo wa abonte be chi e ma ni bi na omo ye innocent na omo wo osum ni mu because omo dwene say so far as onu so ye Christianity say ode so ka say obeware mami ba ya nyina Christopher enso na oboa bebre ne ende up ware nkwala ne wie but wie no ye hu so ye cheaters enti mimum de kakra me ka fa ho no kakra no enti mimi hu ni say anka na first de no na nka na ye kakra na yen sorry no nso me dwene say sesi ano akwati say nkwala no me area ho bebre ho obi ho a mama mbeware na are you ready? Ya toto ye niema nyina. Na do you think how to tell niema? To kente to yi ne chance ne wan na wawie no no. Nti ase wo nte niema bi ase papa. Na maame hygiene say ahunidie nso mfa cheating ma. Say be ma ni eni ni huni so oba ni ni huni no. Bia wo hu so na wo nte sa. Imagine me say de bia ya na abrofo ne ta ka asem bi abrofo ne gidi say ade bia wie ye no ne mfiti ase no hu okay eti oni pa no so te sa eden a wo behu obi a on di ni hu ni o betima hye mata de di aba betena ha say ta kokosra ne hwe won fie ni fie ni ade o afi mo ba no se san chance ni nto dwane nti on di de I think so obi di ni hu ni a beginning na hu no na crowd me ana so obesra wa ubechire no o so didi kra na on se san free o tumi so oba we de enkoye nti sana me hu no reverend cheating e ma ni me nyina e de na de ba because wo hu no ware no ntesa e den afi de ne maza because egu awade papa e ma ni bebre o ntimi enduo na ese otwa so e mema ne de ma ya o mfa o mukunu machi de ya na nhye da no so se mema no na yes adwuma no oyene ni uni adanse so e ma no adwuma e ma ne so ye adwuma pa yo okay. In starting with cheating, may deal with wrong foundation. Okay. May deal with wrong foundation. Say, who see Diane? Fapima Besino. Okay. And nona ebema dining ya ejina so in the future. Na say, o fapim no enya e dani betimi edwiregu. And then no kwan fa so edwirigu no. Ebina yeka ho asemi. When it comes to behavior, me kanfo chiro bi a otie mi say nipa esuban sesa. Enye easy age erade. Eti se wo hu se obi esuban bi wo kware no. Se esuban ne wo no so na wo ye wadwen say ye ware a obesesa. You are making a big mistake because relapse or obetimi crisis when it goes through the behavioral change cycle na obetimi relapse say back abeye de na oye na. And I talk to youth about this because I'm a victim of that circumstance. In some of this issue, when I talk about it, I talk about it with passion. Cheating, you know. Thinking that, oh, now can you imagine? No, be a me catch him say, oh, mother. Me say dem si huni onye married material. O mami hu. Ma me say anti age o si obesesa yen man time. Wa budo. Me abaya baako. Only daughter. You be any jesa obeware. Nti they have to give their support. We go I saw them coming. Obi any honma all warrior ebegu ohun. I'm telling you this today. Because one those times let me we are say. So the foundation was totally wrong. Two, those behaviors now exhibiting no. A behavior won't so be exhibiting now. You have to think about it twice. But sometimes one fancy. Oh, this no sifiti as you know. No the question. West. Well, call me PhD. I ended up with an incest situation. Now me work it out. Really? And some be and you know say as some na can I say I grown na ye. But people have walked out because it gets to a point. I remember some doctor in him. Now that time he had tire swollen. Now Dr. Nibisam say, are you going to choose your kids or you are going to choose this you are going through? And at a point in time, I had to choose the children.
because anye bi kra no mabwa me de mabo wi say I'm responsible for who they are. Auntie, just for people to know, me sister do as a fapem nenya a dani be drego. Some of these things can happen afterwards. And no na e bi hoide and your market and getting about get there. But they naturally no or ye cheater no. Don't ever think I just a Christ eba na brabo. Asa no betimi aide. Na chese na dia Yesu ani se oni be ma bi ya na oba bi tu anamo. Na unsakra unsansenkyereni woguma so. Wo che no no apa o che o mejai. Oh darling, wo de wo ye number 1. Wo de wo na me do. Honeymoon stage. Na wo kan na ma na utiri ye ode obejai a. Na wo kowura mu e be ye west. Obetimi aye west. Enti ani adwaneje wo kra nkwa. Agide obobo erade o ready say obo epo erade na wasere erade bone free na adom na ye ni mu adwuma there are circumstances like that na otisa but erade adum ti no wasanya sesa abaye better person for na ira na ni reverend obi wo ho a won tisa no wo ye genuine but omuru aware mu wieye no na saksan ye bai and no your circumstances e dia circumstances bi ti sesen obo bebre so adia eye metan as oba eyoba o want ma 2 years eye metan che me am yoba kra metan I don't have one and I don't intend to have one no de nenam fie no because the more now I want to ma 2 years no you are tempted as oba so the bebo and one you careful refu one wo the baby obi pono sa na refu one kill say wo gate no wo the better milk it when you baba so ntoma bo na me ntwa wa no it is obey o share no shenika and no she top no hu no so beautiful na attracting no afa intimacy intimacy say 2 years o bebre oni fie wo mo no meba so na baby amewo tachiman na ohini pani pa wo mo no ne yere o sorry anopa ne night ketekete na dross asabieku esan etunumu ebi hye no na wo kosi ne ba e wo school and ohuri tina kem no de akwa nsim so kwaba o si akwala no school okoya wo ba na police fo gina na sibira na fe ma amin wakaka yimu ti lock ne madam fo bi kum enso efri sa ho no ba to hu ya pe no ko no pa wo mo chew se wo sere wom na wo hia so masiyere to bi se sa de wenti ke ma ne de siya kanya ni guase no wagu okum wo mo no edie ne ba se oba na obema no na wo mo nte saa na fo mu kowura mu wi a na se suba na ba eyade bi e wabusua bi mu ana se ka se busua we de wo mo pema ana busua we de wo mo adwamafo on se on ni de menwa ma no ye o nyina kasa kama de wo mu ne se on se asama wo kana odwan obepem no se bututu na bebe kura na if you feel obepem ye woni pa bi ho no mo a onwe ni upa fa ne ko asore de enfa no ntin we wo nyina ngu so obechiti ne yere ana obechiti ku ana obechiti ne ku tiwo emema wo no ma bebria ye de pem aware mu ankasa de a ye motiva na ya dwen ye de kwa aware mu no te se de na menwe be kan se ya toto e no ma wie o ba de wachire pa na ya no mo hwe eno so na so no ene Ghana for man emema ni bin ma ye se me de me dress ya na me de ma pem yo dressing ba subana nkasa yenim na me reverend kan sembi se ema aware se wo kan bibi se bi obi oba ware bia no ebegu obi hu ebu onso ani nyina enye ni nyina na obi hu obi wo hono ma se bi wo ba no ada na odwan yenye nyankopon nti edumre bi a adwea na ekuta ye de te yi sebe nyu obi na wo sa adwene bi dabi obi ti Mr. Die ade hu se no oba wo mo amenti na mpanifo se so ko ma pe ne wan pe wo se so wa anhwo de wan no is wan pe utipen me meti o ye oba bu ade ne ma me emo ame enye obi na aka kire me ankasa me mind dey say dey ye adwuma emo ame because of ade bi a wo no ho na me fi se efe but ekwan bi so na bi a me man so na ko bi afie. Excuse me to say make us ask him we say e bi oba ya oba sebe chain dan nine enya abusua bia na wo do oba ne kwa sebe ye beji na tum abusua bi so hon so a ade a e wo fie ho ba dodo na anya ade e beji atum na ya na ye ne mema no de ma chiti ne ebani
On se Ghana. Ya fadia obano. Tisa de midi kankano. Obane de oska o. Bemano. Shene papa oska na mpaje biso se ofa bemano papa oska iska na dia. Nwa kwara. Enso obedi akire akọ. Ba subane woni obama bi won ma sabin president woni oba bi twempra. Omo ne da. On kan word bi e tanjire ne da. But obama bi won so sabe wo ye sofo. Ejina domanim prichi. Enso sabe nakola eyire na ni je ne ho. Edi entra. Ba mi wa nipa no so wo yire o. Ejenya no ma bi anti na bi kan se odwan obepem no ye dey obepem. But ya na ye ni hwe ba bi fa akon. Oba no fabriche na ba yo. Wo ye adwuma radio station o. Wo ye ene ne ye de koye. Eti me de koye na obe hu se omra se mo adwuma radio station no. Me so ma fa ma ba de o ni na dey. Anko busa se ye dey na ma ne koye. Di wa obeto so be dey. Te du me bi ho no ma. Ya na saa no ma no se nyankopɔ yɛ wado de bia meka ukonya oba ne ho ofe ukonya oba owoto ukonya oba lex ukonya oba onim dressing ukonya oba osabe onim fiade yɛ yo a wankɔ heaven kra yɛ eh wa muna samwa ni kwa na meka jo because wa hwɛ ohini na se heaven na wo mu no eno amu na wo no because wa for oba ne ho eno yɛ wo be ma bia sabu nya oba ne ho ofa be ma bia pe oba ne ho ofe oba owoto ya na wo kan ni pa bia pretend but oba owoto kwa ni awi ani correct. Tia samni yo. Ti da me pesa me kan nan ade bia wo ba hu bia. Na boa. So tia se oba onim afi onim kasa. Oba wo hu nsenom. De oye. Oba onim ne ho ahiesie. Be ma wo mro oba. Be ma wo nom nsa te se de wo kan ya. Onom nsa kra na wo mpesti. Na na dwo professor sa be kisi. Be ma wo mpa dwade. Se nyame adu sa na o ma wo ne ho bonche wo fu. Sa na okonya be ma sebe. A day crana, and as what point you man, a draw a home said the crana. When you are living na, or Bema onim Cassa, or Bema onim the way see croc or bar. When ya saw Bema way, Bema Sabina on one Cassa who say, sent your ban one, seven brown what to me, and you'll be never catch no. When ya saw Bema way, necessary prejudice. Why, yeah, Juman, so yeah, Juma, Sabi, or Moon, yeah, the one Juman said to go to call one out of frame. I walk a prepare. Alabama, what Brabomwa, Sabi Munisika Grana, Yakupo Sanjam cry. Better malts, essay and come from Farmer, and we are dead. Better motto. What is a free Jimina Chile and Yenejai? A free 2015 Bebo Day Moon. Ya no man, and we are no one to Mrs. Shay, ni Pedriano and Casta, Emmy and Toying. No one so form. Ye come from Mount. Oh, ye, you may dear be out to Pong, ye, o Jawarie, who fear craft a big free Jimina and Crofo, a Busianum, Unya Hons, I would be so. I reach Eddie Amawum. Riley's cuisine, and you are a papa in a just soon a ho. Why ye watch it all. Fried rice, dear wolf, fufu, mutu, acheke, apesia, papransa, jollof, banku tilapia, banku okra stew. Pastries are wood running na. Breakfast and so oyebi, be a birthday, person ye breakfast ban, they call where jumemu a local bar, where ye ne bi. Fabusiano pie wati. One more than who quada so old town. Second junction, Nseni Faso, no do you ten no. A one a Riley's cuisine no a walk or safe friend 0206 271748 0206 271748. Me pacho ye dwumadi aye die bia na wo asem bia wo pesa wo de brain afa home na ye audio na fafa so brain 0242 725 067 0242 725 067 Uwe jatonde nso a eswa ne me dru so ya hwa awade no de egu pa ye Christian marriages a Christopher awade ene gu mo de bia me kase ye wa hai opem so na esetu anamba odian ma bo mu asio wo boda wuro se ye nyina ye nya awale ne mfie bag nko baba yara ye beduru na asofo bag ayema ye nya baabi mfie de yensi asofo a wo pese wo mu ja awade no na baburu nti wo mu ntimi nya ye no asofo maamefo bi ye wicked no mu nyina because onu say papa na wale no osofo de he no woko eti asofo maamefo ni bi ehye wo mu kunu ya minum sofo maame bi a edu se ni kun be ye canceling o mu ni ba na baby obe cancer maame ni de report to abesi wo de da access so cancer room ne kwan no uduro na cha na mama aye do se ama kwaje a wo aduro na emenoa
Tisa wo ba ni kuwa cancer na was a problem ni bia. O ma sa mo abeba. Aso mami phone be wicked. Christian marriages too spiritual e ma no titiru. Ade bia ye bone enu tie the praises e worship aba mpa so. Ye the sermon wa papa so fone so the sermon aba mpa so. Enso bibia wone mere. Ya soli awie wa so dem ya pon tiki aba fia. Dia ka ye nigye. But a man bi person mo kire say wo so me ha ye bone wo ye me say ye bone. Be man so bia of awiase kakra. Nani age won wa girigina asafo mu light wo. Wonum de akonyina ene wasakra. Mam say wa adana Christopher awade mum na cheating ni wo ma wa egu. Oh, hini say me picking up free the way crewing it do be na topics be say as it be stroke kakra. Oh, mam say wa usro dia ya me ani kwamo. Okay. A crewing na me who say I say me can be say bibi ti me baso. Say you ho you see curly hair baso. Me nyina di akire. Issue we aba no be e di akire. Nti aware abaso crewing. Sa na hu no say no so ya de abaso. Especially in sorry no. Me afa made for be system. Bia young girl bia one sorry nim. And a young guy be or one sorry mo free say we drew na yi no. Of percent of forcing no so ye no be who say no so but the way chire no enye no na omohwe. Na ebi on kra ono no won ye say nyina kra na akwa no be ma no ebi an the family no no who say church nim omo free. Good family. Free a good family omo e wo bi di. Nti ne sanete a me mbon me call ni closer. Na me fa me won hwehwe no no ware me asofo ni bi on okran so san obi nso aba onim nyom to enti so pikin that topic we me kon round wa bom na asafo ma denti a Christopher wa di titi ni wo mu no obe pikin di onim nyom to no instead of wo bia wonim to bia me nyom me nim to enti wohwe won wunim to ebi so na me na no ne me akwa o free say kene wo so wan wo ba ya pagya ye shira no anointing titi nkofo gu a o say onu ni wo chisi no de wo ne so fu si de ofa emi kwa say che ti hwa na ekuri ni ho ne de na koma no ti o ko refie wo wie say ikunkuma say ho na true colors no ebe yi ni ho adi enti me free say ne ye picky partners who chrome and wrong. Wrong. Ebi ye sika, ebi ye ne who officer the uncle. Not just a word shed anyone this time. Me mum dear son and me who have for a majority. As a ning in a baby soon on the wally. Yes. Unlike a butcher no. What is a butcher dear? And son me make a chose and me pel. Real love. Say, oh, me here ni so ye dear me pel. Me dear no one and me deco. Na madame for Bruni girl been a catcher me. Or say a memano. One mom copper blonde headed girls no. One more so a pet or mommy red no. Then a ditty no. Wabeka who we are a man cock off one and pelmo. Inti now tia con because you say him so idiot or who tuntum for ne say mamma one show. Now dear da obechino ube who need tuntum to say mammy. Okay. Inti cheating idiot I think say this you say whole color and pepper into mamento. You see, wait to ma. I was so pekoko. You see, when you see, it's a bit in your management or my because what's open your hips and that's a mini be them years straight. What do you expect me to do? Say on a TV show or the Amefa, Namidi Ataleho, and a Hunidian so a Maka cano. Hunidiano, I think say, and Hunidian, and may I say, Omunama Bunti. Aye shepe ya omni na mo bebre ebenkoye yo no wa carry Reverend Christian marriages and a cheating woman but you call counseling eya ye ehwo no bibi enkosi ye hunu he so ka say you call counseling I don't know so what study this trend yeah pre-counseling for marriage but there is no curricula for post-counseling for marriage and so can say ni na omo ye kase we do the pray gidi ye ko ware into ko counseling it's all about kwan be fa so aberew
kwambe fa so be uremu aye say but unse our here the only institution which is certificate as an work practice sir it onya so certificate ma fian kasa e no ko live marriage no but some marriage no ko live no church any lay down structures you will post counseling after they are married and no you one thing another thing you run foundation and americano people marry for many reasons enye necessarily say what don't know ko worry no obi timi so that no tete flowers so no kwa na so dai me na minim enti no be ka cho say ma so dai me no tete ne omo na fata mo na mo tete flowers etimi ku no omo asofo no muni line na ho na ya menu no mo de fa mo tete flowers sa enti to de bia say de na mama say wa e ka no lady ne ba ya spiritual or to nyom baako na obi atiato or say wow this is rather better onim ne ba bia na ya set na Facebook Twitter Instagram ya chatting for a couple of months then we get married we have never stayed together into but obi so ye bia ma na you we are talking about the majority that has failed not the few that has succeeded. Eti one ne koko dru hia no hu say enye we na nka mepeu because ne neme nyina enye dia ope because they sat on Facebook they chatted why na we video caller oni dem more time won siesie obesiesie but say ka di video na to fo be hu say ye dwiri ne mani bi egu fom e na ye te so and that is it eti enema bebre wo honom a esisi so ti se da me kan se papa ne nya edan ne bedwiri atu agu enti emfa wo say yete asori dem na ye bompaye because the foundation is wrong utimi na adanyame and so many of the marriages yetutu anoma wane ekobisa nyame se dia anomani ebi nyim ena ye ware nsuro funtimi enche won koyo pregnancy test eye wudu nyankopon tem asem eti wo ware ene August ebedu February now how many months eti sister with your miracle here so 6 months na ya aboabe no we ya aboabe preku wontimi ena adanyame tinyema ni bi hono ma ye na eno ane so aba ena ye tu aba na meka manu ensi na e call round no ye dynamic as a cheating a be circumstances no it may start with say about into my boni mu ebia enyema mi hu wo want ma me pay won it's no more there obabia to say rose flower wo shasia you come like a bat fe nature ho na fe wahane na e konka kranka na e beautiful mu bia na so beautiful after a while no boss na rose flower need to go for you fade away it is no for na we share na kejina so no e sini trust ne wa no mo atwetwe ayi enufo tente ba kwa twaya ma me bia no ye kru mo to fa ne kwa echi na ne ba som ne no wa no ma atwetwe ama na aye tente ne be amna sama o share wono ti o share wono na obo brise ya wakukuresi ho wa nwiri aye flat but enso betimi yakukuresi ho but say no refi ho kwa wa umienu miensa enti e da obo praga ikura ba ye tere enti no enye it does not attract anymore attract biom and as our banner so some time back no you so romantic no or we na make say ayede praises the worship abakete so no na make o you very romantic but o ware wie ye no o susu say ye bone kura say do ni ku da wo bebu atopahia no eto de bia mema no so eye ne ma bia o mo kama nse oh mam say wa de na wo sirisiri ya o mo kama ne cheche say oba no so ebia na osai kakra nsa na obeware wo sakra bia obetimi aye ukoka be ma ne kura be ka say oya o say reverend ene wo say no mo no keka ndo do e mo na samwa wo mo na samwe e de na Christopher mum ene ya wade na egu a obewura mu no so na ye cheating adan on say onye ni we e kan ekrepa e kan ware a betima ka say Ghana aware cranking kan ye no ma biase na ke de ne de ye de ane sese benka ye bedo cabbage ni ane krofo that is true awe ni mo do aware nan ka say nkan na sex krambo de ya frim ye ma me wo mo ware you
hwe de ntia make us asem no so ora na ya maame no a ene na nanom dadada no omo ware ko akiri a se bene no nche se ntokwa ni mu yeah ba me gyina ha sesi ayi me se me ko esofo se de kura na ye bɔ me ikura se de nya oba me fa wa style bi a me wo wiasa me me yew me de mi huru ye ne de manyi me spinal cord baby boy ti a me me kom ade bi no ye kira ye hu hwe oba ma bi wo hono ma ti se de na wo ka no o wiase ansa na wo de wo kodi so waje na ni pen obi anu asabe ye wo no to hono e kwa bi so kakra mako bi na me nwa ba ka majority ti waje na ni pen no nche so adi so fa sa star no ni wura fi I said refi Tio Holy Ghost star man the way cheating na sem na ye ka na wo ka na akwa position Tio cheating na nkrabata na dosu bebre a dosu bebre o it is asem we say topic we yes ye ka na ye nwie ne because one ye be ya family cheating me de misika ye den e si dan wo so fa de ba ko homa se sika na wo de ba ko homa no me hu so asa akofo ba foforo wa yi me ne ma ato atwene ba bia cheating ye be ba ho eno no ya nkasa la ho na wo ka asem bi se ye ko stadium se ye se obi enya awade a asofo bag be me sa na denti na me se cancer ne ade no nipa no wonya wonye obu akọ cancer bed ye ho oba ye obabo ne obi akọ cancer ya cancer on bed ye ho eno mo bre o ya nsem ko wiase ye de ama sofo na wo kọ no ho na nkasa no what say problem so say on there sofo no what say edu maybe one kasa use mind dey say makosere obi ba wo so so yo ba wa bre ho ase be ma be fa wo ade obi ma se wo mpe me ne wo ko mpa so no style we na me se me pe wo se wini match eh no ma mu ni kom ade be kom se ma mi pen uti se mi menya 45 no me ma me bu mi spana ko me ma bu mi spana ko wa na samwe me se me ma bu mi kom me ma bu mi kom ene me da ho me se me da ho ba chi da ho me da ba chi da ho po me ma bra me ene me se me da ho me da ho wa muna samwa me se me da ba chi da ho me ma bu mi kom o e die mama nka sam chira mama nka sam me ma bu mi kom e de be kombuo ebi mu ebe wo hwe ye obi ayiri obi kwon na ne kwon ntinti achochi e ye die be e ye die be wo bi hu ba na se jata me ma nkodi obi jatadie woni obi jatadie sa no obi ayiri obi kwon oh mu hu ogu dodo o ma wale no Ghana fo me bi mu hu ogu oh bema wa me kata ma na mo wi awo de ohini ni ye eno anocho meku we dey Debbie mama enye Debbie ba chi da wa po no mama ye ma ba wa no ni ye style tie wo mo no ye ma ba wa ni ye style ene menyini me nyini wo mo no me nyini na style say keke e bi so wo ti da besa me kan nyina ne say oba de be ma be fa wo a so ye sofo so ye hwan so o ma wo ye good ba bed no woni mu kura na wo kire wati hwe me si mre bi me fa oba bi me kisi no wose nteso be gina na say amene wati me wasu kisi nteso be gina na look at this woni mu kisi eti sa no mani na kan hu bi na ma ba ma timitra oba timitra ye ka both side o oba bi so ko ware ba ma bi asa be prejudice wo huna mani but be fa bi ati say na me nwa ba yi kan so ati ase oba no ye good ade a wo pe no wo ye ma baby what to fire and won say wo jeje on first na wusu ponko sun se se wusu na ntwie sun won so ho koyie wo so ka che say wa say yo e be de no wa ye biem e me ma no dia no 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 se ma na se ja bona baso abaso boy bi netie ena sister bi san se bra ko ku ka so beto atade ama o se efie o carpenter ni ho bobom oh carpenter 40 bobo ntade mu time no akwa bia sa de we no yakopon se me po wonye mistake o wododo ade no no he no hu se hai sabe opro na aduane ne de yi abe mebo a na adu na aduane de yi kwadu ana ase na aduane de akonkode mema aduane ne de ye mo enu ti se wo ni wo ba hia na ba ma no hia ade ese se wo ye ma de no ko no ba ma bia o tan so wo se no ewo de che sebe e ma na ajapade no e na mo se da bi oboa wo se okay sa na te de mo fa wo nsia na mo fa obanto a enti wo ye we no ka we tafre edu ta ma wo san na fe o de ni sabo wo ma no de san anim ni wura fi na no kura kwan so enti se mo ko dem a ade a ba ma se wo pe no woni mo kura no wo kire wa do it mate ba ko kasa sabi yebu afa so dan balis na mse kobu metiase lazy especially Ghana for man e bi no kan wu bi na mem jani ja omna samoa ye ni musia mama ya nenye na munya de mo ya no kasa ko ma ba sa me ketwa omna samoa enoi ada ko homa ni ntina ko pra no dem
my command no. And Nigia, meant for the two of us. A quality time for both of us. But you won't call any jail. And my baby, so Mama, and your Mushia, they don't even know what is orgasm. Or moon, baby. Won him here, and Master Bermano, one no watching, and we are not done. We're changing your number. They will come and also your money, your money magic. Why Onse ma sabe mpredwa sa mu wa chireche ye meme enu ti na mu rahim fia esa wo ye ne mabi asana ba ni pado ti na meka no sabe mu mabu mi o mesra mu omo no eye fesi wona meba fesi meba yeto aso ebusuafo na omo no ka se ye lazy omo no me ya baba awa no sabe na mitimi yi style ene menga 45 ade na mitimi ye no first no metimi nye sesa bia na meti wei metimi ahura kwaska miku na hona menkotra ne so meku no kula 45 years how many years said you me no do said you me no do I decided to settle that I still have things I can do to keep when I went at you about 5 years thank you for that say style bia na metimi ye no metimi nye ti eja me da wona me ma 45 doggy ba akubia say no kura ma ya doggy ba akubi na nye eyi na ade ba akwa omo no ye nsuani me yade wo me ho na no ne edi ho komo se opa bi ni ku ada se bia na dwo be donko na wasole akogya ne nan opepa ne toa na wasabeda omo de bi omo no yesua tie aka no se woni ontimi freshen up na se ontumi mu nsuo hohoro wo ho a e bi kura ofie na wo no mo amuni madwa aye hyem a wo benya nsuo de ahohoro ho ama waye ya tobuta na fesi wadwa aye uja wo nan wi a wo di buta na hohoro wo to anyway yi kama anase pe baby wipe fatu wadwa aye na wia wasan dia clean wo ho wodi buta na wasan tutu perfume egu ho kama ama wo ho ayehwam na dia koda no pa bi wo ho a obesole akugya ne nan opepa ne to asabe fugire ne to e de hwe bema eno so nye no de wo kan de wonye ni we eye ade a makase Ghana ha ene sa de sua we ese ni pasua bibi firi hwe makase lazy no enye sex nko a okọ sebe private na ese se wo ba no nani ha se sebe obefa de kra ye sa ade no ene wo fa ni kru no so biala ade bia wo fa ni biala man bi sa enye o because one mi kru de metie bia wo pe wo de sa ade no kwa wade mu a wa de tagu bema ye hwa ade pa ne bema bi obetima hwa ade ba wonka de ohini ni kan nipa bebre to sin wo sa ade no hwe buta ya fa man kramofo nko a o miminim nipa bi amakọ na onya kramo nsu buta be 9 na woni fi me da so mo mam se wa kasa oh wa ye mu kasa ase ne gentle ndos mi di kai kasa sa se kwa to buta ko pati ya zabo Sompa Nkomo me pese me kakakrafa ai kan fam madri me say e krowe mo say kakra Ghana ha ayana ye nkrofo bi a ye pe asama ye ka fran ntoma ai na ya yesa de aba se bi ya awadie mu ene ye keteso ya ware empa so yes na mi hu se sa ye nipa mi ni oba ne be mai ahafo no ye nkofu bi a se de na ankele ka ne bebre no empe adesua de bi se ye abrabo hyehye ana se aware mu asem ana bibie mu no omo mpa adesua wo pese I don't know say be wale mi o just say no no the kwenu hotel but mema no wo mo ye nkofu bi a me ka so mo ye creatures bi a nyame bo wo mo a on say nyame ka say wo yi ne mfi ono ne mfi o pade be ma ne no be ma ne de ne de be bo ye ti omo no aseche say omo be nyame nti omo ye smart say yen na second connection man ne me kura me meje ma de efem pa de meje ma de wa yeah super additional
So no, enti we are very sensitive. Yeah. Enti me hu ni say na afemu no. Say obane aferi o say emema no so na enchire o. Won hye hu omumi sa nipa ani no no die papa. Obema koka oye pani ebema boni. Oba no sunu ye no okoya oye oba boni. On say topic yi baye. Me bogre mu wo mason for baby ayeye njuma. Me call salons ne ade. And any woman did nkomo. Yes, opposite Maxima ho. Omu tie me call omu ho nyina. Me bisa nkola na youth no oma ware ni ade ni nyina ne mema ni nyina. E mema ni bi ka kire me say mama ka fe ni ese enko ware anke anware. Young guys. Na so manu om ho. San no mo pese mo kire. Mama nkanye san no bi kra na nke yepe. Na chese baby omo na okwa abonti a mama chese abonti fo ya so ne ade omo ba fia na omo so abedane ade bi no. Once abonti no enne no once nkwala no mo abonti no omo nka so omo pese omo ware o. Omo de aye omo adwuma. Enti omo lene. And they don't take it away from them. Once ye wo de opeso ware ye wo de on peso ware na emu wo de aye na adwuma into we share and now ko internet is only whatever me gas mo nkoti yo mo nkoye bio mo baby bebre nkola na share e no mo de be yere emema no enti se wo tifie na se wo mpese wo share bibi ase de uncle can say laziness no na mpese wo share twe e na mo so na mo nto mo because oh nipa no wo say na uncle ka bibi so nkokutu se de why love making no and no interest yes boxing yes African inkwana sex life adane ntokwa se woni anwode a obi kra eno ti aphrodisiacs ebi timi ka se ai wu ma no omu nyini na omo ba ko mienu a no ma yemre no it's never like that because enya hoden ene ye de ye nemum eye here adwene eti won dey show mutim say ahoden ni ti no use ahoden to make love eye strategies to do it because you learn it jatana jatadie adisua no enu ani se bombom na but bom ni de ko baby awo de ono na sua wa abonte no ba fetwima ko so na mo mema no so de mo koye no abonte ono mo ba mo so na mo so ma kire de mo hu no se o si bi o wa na wa say dada ansa na oba ade na wo say na wa say dada no me na me ye bom na me si ho no wo fa wo say no enche me darling ebi aha no ebi oba ne be fa because I know a conversation mam say wa me da say reverend brem mami ko oba no be ma no e koya akola bi de ne koye oba ye no si o mami hwe se me yiri betimi reverend pacho meba omna sama sister be no discover ba ku bi eba me and makriti say na no si ba ku ye friend abenia sex eno ne de he eno no oba na obo ne to eno ne abenia sex ena ma discover ba ku bi me pa ho to ma bi next week ena ba ku so mp3 mp3 eno no sebe woni oba ni hia na usane a eno no husane a uma no asa do ato aso eno mp3 na abenia woni ne denga na utwa ne to eno no se nyetwa wuo wa hu bi akobo no ba ka won sem den na gojo abada bi kakra se mun sem ne doso be mati why reverend yan to us why abenia e dey wa sam ko e ka o je fi bedumi wo de o Abenia nkamedi Abenia says boy Abenia yo no asema me mini Abenia ni concept ya reverend yankwa me ka bibi na ye kasa no kasa e ma ho wachi but naturally sa na e ma tie that is why won't me any obenhia na wo mu nra no expect say obetimi a respond because ne enema e woni nipadua ma say respond to that ema ne ho for to accept anema na eba na entimi nya adwuma oba agisen kakra ba be ma di orabon bia mu a obetimi afe okay yes enti omono so no de all can say man nya ade no ema oba ne ko o si aya akwadwiro ema ne ye akrokro
etino to say na America no kwa ahemfi a ehenkwa no na ache o mansa na behu nana no na ni nipa bebre akasa ansa na yakofre na na manaba so unse esi na nim kɔ no unse baby abema wo po o kwa wontime enya yiso bu nkotodwe enti yenkɔ hɔ sa but member ni bi wo hɔ no ma said ye wa ko mood na no oba beda ho woda ho a no wo pra nimpo because SSS7 wo so ni mama na sefo no responding to the oye no ama wo penetrate aye very easy now wo call straight wo beja no scratches bi ne sa ne mana benya I painful nti wo ba bi ma beda na waje yo yeah be ko solution na mo fa so amoye no e ma no ense me kan cham so mo enjoy e wo say banche da ho e body said ye ohini ni ka no but you should find a way to get into the woman so that they can also enjoy it e memma ne so so ma omo se me nso me meka nkyere ye ma ne say won say memma time a omu dru a omu chiti more no eye hwena omu adru omu mpeni face so kakra se uncle eko no 40 wako no branya bibi kakra won nsem anza me kai oniska ya tete enije no omu se me meka nkyere me nua ma mo se omu pa ya chew omu sre yen ya enidie mu se ye peso omu ja chiti ya ene omu so ma ye se mmofra won no sa abofra se ansa na obenante no jese wo gene tata enti yen so mai se yen ye peso omu suso emu se de na ma e kanede a ene yen so yen gege omu tata ye di free somewhere ne ye ba ansa na ene ye wanante okay ebusu ayen kai text message na ne emra solution me be from rasa ma say dia ne be ya cheating no be jai me ba we free oba ekuho Osi today program is very, very, very good. Oba nyami shrao. Oba kuya osi hey mami sir, you are doing great work. I really like you. Me that say. Opoko ajemai Mary oso anoso sheyen ewo etimetim maase we ye kwaku chire Mike osi omono more fire omuna samwa obi say more fire men kan chire more fire pa osi Enoch or Mekru eno no so edi we baye entry Pascal or say woman catch the woman tell them na ono so edi no we so say wo hyeyen e ofa ode or say program ne kama pa no this emoji ni eja no so edi ato enchen anane Samuel or so ohwe okunsu kojo krom ai no so e hyeyen na we say so or say or hyeyen ewo university Cape Coast Technical University na ninchia nkoma W01 Josephine Quayson ewo Bema Camp and Crane Kofi Usu osi ya samu agi oso ochia yenso ya genesom Kofi Usu no a oso ohyeyen ewo oshim enafe Listowell ono so wo hyeyen wo Antwa ewo no so gina wo hyeyen na we ya meji wa osi program no ni aso papa na na yema sapon London na good evening ono so afi no aba ahomane so ono so se wo hwehwe no papa kama pa so edi amaye minu aba ma Billy Ocean oye driver Billy Ocean gagawuga man Billy so ese wo hweye pa ena minu aba ma kwa mboafo DJ MBY or my former station touching my classic FM Kwame so eso jina Facebook no so ya ene married tutorial see ono so e hyeyen na ni age papa ene adofo a wo mu di achi nyina omo no ya me nwa e dia ne e beye e ma fem be ma fem a cheating no e betwa wonim kakra metimaka se ade e be ma cheating eto atwa ebi a yentimi nyina nkase ebetu ase kora ba dodo na no ababua because do twa san benefo sa no se na chiacha eno tini wa hwe ade a especially mekachi enwan mema se ene yesi ye hwe bi abefo kai ayi so enter Facebook awade hu oba no osre wache na no wosina no ofe wasira kire wose ne ho ofe eno tini what is ka ba wa no hu ne da ba de pa na e ho no unim ye ka hu ne dia nya hu ne die ne ntade nko a
oba bi wa sebe mpredwasa the private partner sebe enkoye wo no mabe ho onye ni ye enu tie be sere ade bia nso be ma be ware say ye mpratwen because me nyam number be mpratwen e wo dada me ka kwa nya do mbetie say ye mpratwen say ya wade ade bia wonim se wo ya ebobo wa wade wo ban emfasie wo ye be ma wo no oba hyiam na sade oba ye wa utim se ba bia ade no wode ko no oho ne ye wode no saa no ma ne tim ma be ma tim tena wo ba ho saa na be ma so te woyɛ oba good ɛwɔ no ma bi good ne nya sabe sɛ wo so la gisika kɔtɔ aduane nko a anadale nko a nya no nko na ya wade but edu mre bi a bed no ya ne lazy mema ne ya ma nyina but be ma bia sɛ wo no oba san ɛwɔ mpa so ba bia mo kɔ bia no ade obɛyɛ wa ɛbɛ ma wo sabu so na ɛwɔ mra ni agye no saa oba na ni nyame na yi na ma woni mo de nyankopɔn na aboa ma nansen sabe ya maame nom ye kokɔ yi ye kyerɛkyerɛ na ka ede dada nim se banche da ho ebo no a so tia se minimo bi asabe ye nka kasa papa nso nkyerɛ ya ho kafo ne ye yire nom obi anum kasa bon dodo obi wo on ma wonim one ne yire have sex sa na meka no but what the ne girlfriend bi a bibi nti o ma jai and your friend advert sa enna ede your friend advert sa o ye wa ha no na dwen da baby fofo wa wo da wo ne ye funu ana eye wo no ma bi a what cash your babu ani ni sanya ana oni ni hia onim no ma bi ye pa ba o ye be man so aka je na sa na o te wa say yo misrew ye mani nyina move ni nsusu ma eno material things ye nsusu fa nkwa wadem material things oba no wo say oba no wontade wo dress yo oba no ye say be mabu a wo dress nti na ye ka say be mabu a den sinkane be ma he perfume o wiase nya wo beto watch papa obebo nanso wonim the way esi ye oba enu ti mesre saa so na oba nso afa ho papa ye kamfo ba bia oduru na ye tuche mam ye tuche he mame nka na me nwa ba ika mesi hu ye ne mema ye nam yi mame nka asem cho enye no ma bia na ebetima ka na fidie so ya bre papa ye guso bre so ta senti no ma bi won ma ye hu ma so mo bom 50 no wo mo ba nyame ampata ye betima ye dai ayi be 2 pa ye na ye betima bo ayen ya ka nya ye nwura but ono ba oni ogini hudi obo aware ti de be kan se de huni enye de huni die ne se wonam wo why shepe se ye ne sa de sa chiti no ye oba mabu wo ne yire se wo ko market akoto into sikeke aba no odinachi nye se jimi ne wajimi no nye se jimi wa hu bibi wo ba nim ye oba bi wo asabe sabe okoto se wa ba dwama ko afa wa de because eno ma bi a wo no wo de yawo ene de hu no untimi nya bi sa bi ma beche me da se eti ebesre so ye sa de na wawade ubi bia no ebekọ yi ama abusuafo cheating ye bompa esi nyina no se ye ebi mu ye bitia ya wo mu bejae emantie ade a be ma hwehwe wo ba ho no se obehu se wo dwene ne ho be ma no ne hu hia ho be ma bi ye driver ni obekọ kwan so ebebo nwumre no nwotwe o mai ne yiri ni mu nyansa se obefa fon brakọ aku na wo ba wasim emfa ne ho se be ma ne be yaye se wa ama wadi ni de awie what can the draw se bia hye ntrum akoda adwade akora wa anware bi se be ma ne ba so odidi so anidi emfa ne ho ade achi na aduane so a wo be cash ne hye no ne ne madi enti se be ma ne hunu se wo nwen ne ho na wonya bai wa bi na okay o send a text message good morning how are you o to say no many ade na be ma na dwen ye den na ekosa wo ba no so e mema beto credit amema ye mfa mfre wo mu da flashing ya ye de ye den enti yesre ma moma ye nsua saade ni nyina wo de be ma na ye saade no kora eya fa boso bo yem na ye wa fam de na fa mpa bo kan mam se wa ye be den ye sichiti no ano me so de me to me aka kakra atre me de starting me nua ma ne so me ka bibia na makase krum ha na me say ka biem enti enne ase more fire than na me to me papa because fire de wa fire de me ka che ma ne say me sremo a me nua ma mo mo betie me na mo tie me aso pemu a muni mukunu mu no mun presen mu betimi ne omanya communication relationship nkomodie because e krum ha no akwa akoyesen
emano di nkomo wa abonten omo namfofo omo busuafo but omo ni omo partners ne pa no so di compare say the abrofo ne de ne te na utunu say aha no ye etosini kakra kese pa nti because nipa no woni ni wo sa communication e yini damontem a time bia no ebie niema bi niema ye mre se de wode ye no no anye ne de wo mpa ne so kora otumi eka because woni ne ntem no ho emre bibi hana otumi ka kirew nti madwene yem se eno ye ahafo no weakness kese ba akọ yenim communication abreki obi adwen na baby ena yasa twen yadwene akogina neema so sen enipa no me wo pe asen ye nya kwa aware mu wi a na akoye ye mma no enyapade no ye mma no be ma ne wu a papa ne kura wu a ne cashew me na me fe de be ma ne ba ya ansa ene mma no enyapade ne eba enti se wanyi wadwene emfiri neema ne nkwada no so tu wa ma be ma no so ho ahi be ma no on sa brofo be wumma enso still o hwe time na bedru nwumra no ne ne oba ne nyina so oba ne sisia no omu atete no de akola na ko hwe no ma wi omu wa no ma ko hwe omu so dem because enti time bi ayese nya wo nko ana o eba no eye wo dia wo but eye yemienu nti yempe wanko na bi mfa ne nko hye oba bi wo wieye wode ne sire benkuma che ne ba na ofe ne ba na no 10 times ni kunkura waja na no fe won nti mi free sense ade no so e ma no ye ye sa ne ma na ene ba nso se ye compass nso a wonni mu a wo de wo fere onokra na ka che ne say darling sa de we na de bia honko ani de o me yense sa ne say I think say be ma wa ware de o kasa obesisem okay enti e ma ne de no na ka me ma no me ma no nso so de metimi nso aka kire mu say mesre mu nso so niema mu kwa abonte aya na mo ye no yesre mu a mo be fia mo nya ne sa wo de wo ka say wabre ne kra na chine tena se ne communication na me ka no right me be ware wo say we nso ka ho say nti we no de eno ni ade a be ma ehia me pa ana say wo free say adedere me no me fa nko abonte ana oba bia no obeka yes oka yes de odebeko because nse me ba me busam penimfa kese okromia omuso mbe chitia se manance sa o mbe chitia nti e mai omuso mbe chitia o nti ensesa munya ho bibi okay me pa cho me ba awe Ghana so e wo live no so abrante pa Nana Barichi or say program in any jump Baba Spirit or say obondi also be join ye group you ye dase me ha me ba Bernard Alcina Bernard nso e program no na we Eunice or say akoto or say any program no pa or share in Germany Prince Opoku from Pon or say or hweyen ewo cleanliness city ewo Africa ono so say wo hweyen Sarah Afuakwa ono so hweyen Reverend Fayewi na yem fire frefo solution back with quality time. Okay, when I say quality time I say wunya bre ama ohokeni yaya ne say ejuma ne abraboni anhochenti ye de niema bebre a chechire ye ho so we don't make our time for each other. Sometimes no some to spend time together not necessarily ebia ejuma some more together e may be crowd na ejuma nti won trafi to watch man na e ejuma man mo ankasa mo future the short term and the long term ye need sabre no that quality time is not there aye ejuma cobra anti debia kro bia bre nti when even you are supposed to meet no obi ntimi determine say na wabra na womre nti ukweti ni mo se omi de mabre ukosi ni mo say but we need to have time for each other. They are very important. And like my sister said, communication is the key to every relationship. If you take communication out of relationship, you don't have anything, not even friendship, because even in friendship we communicate and talk about anything. Kabibia Oba have the flair to talk about even sports.
Enya area, but talk about it. Bema talk about meku. And you realize that the more you do that, no, you bond. Only one no crabia. Now I feel. Yeah. So also ni waka crabia. Now I feel because there are things you share together. Yenye romantic to the extent say ebi betimi akwa adwuma no pa. Apon akohia fie they won't say day. Aden. Be manye romantic abrofri na esi ekoshi love note one pocket mo o kwadwo mo the session botoma yinsika obehu na note bia wuja no na ne ho ayen de enti o fredwo ho mra kwa na ne mind assessing send a message or wadwuma one expectedly you know and men are attracted by what they see and men are attracted by what they see. Ma ye ni so ahye kakra na you mo me send you message me catch your plane. Baby, I'm honey, and then to prepare. Ebe so na ye den. Message ni obi aso. Wa nya boni wo ye wuku wa ya wo yere. Oh, enya boni. Apo. Etino. Yensua san ye me ye say ye be sha brofo ntade. Na ye be ye niam. Ene no so yensua wo mo. Good of them no. Yes, my papa or moye. Let's be romantic. We are human beings. Yo. And we communicate. So let's be maybe I weave on ani akoto. Omoya lipstick ani akoto. And so the romantic side of them. I know too spiritual. Abrewa pa puso. Boko no akana no achini kuna tale train station. Tuna no abrewa o. Okombedo. Na ye de no so mema no. Warrior petesi wanu bo sebota na so de bekisi ahomache saade o ma akwan wo koda atwitwiri wo se pelistering papa bi na fa wo so wanu oh no na wanu mu bon wa eno so ko emwa na mo ka bu se ka madam no no ni ge bia boy bi kisi na afani baby no say bra ose in fast and cancel do se cancel na me hu nyiyim bi na woke so obi to na nu mu bon adona you might not even see yes hey what are you talking about e to be anodene okay 0551931931 0548931931 na yemfa ya frefo hello Dankan Bailey Dankan Bama na me pata fe awojo yo na mpache tifutio only ni ka mi ti kan se mi de you see say titi na you know ba fu bi abayo and the matter officer we to say the cassette we to repolo 3.1 mo wa na be so do assistant na be da jemboni na ba ni e ti be see say kan no nyina bi ti akọ ya say you come back to the active era other than his number and then ka mi ti kan yo okay hello yeah so mamu ya jo yeah real di baby akase free I'm sorry tell me ose ko kun kase free kwa mo yo we see e mano ama aware kra enya komo hey samwa ni fa wo baby wo ba mi no ba kuna oni wo ba no e ko pa so anu atapu hey ene de ko ni se bi ori ni bibi o no watabo wa paswa anu atapu se be yo e de ni o hey ayo no se mo na oba we di be pa na be ma obenya wo mu na chese nyese wo kọ ne ho kra woro ne ho anu watan wo fo pada no ajempu adan ya o se mi ya de dia obeda de mi ya eti esa wo so na ma wo feelings atekọ ni dienyo chine ka you know about the overjury you see kai e compasso no one care over the break you night come bi no pijama sia show eti ba hu nya so wo hwe TV so wo kai no super no ba jana so from pa aso ba obada ba boni mu so je ne no ba ko sha ba ko cha hu ko no bie wo mu go for many night ti kwafo everybody ba ko kre yes yeah you what against logging nam
na join ni kura no o hu se mi chete no na bere no ba mo ka na me no e comfortable ni age it is wo for one can na dey na wa transfer yourself na wo ko no ti se wo mutu ma ne fo na ma no obi ye mo me da bo ase yes sir hello Tampa be udi ba bia ka se good evening ma se fa me reta me ka se free aboaso ma me reta 40 o ana sa so me de ne se e na ma ni bi wo ho no ma mi wa ku me fika wo mo me de me wo example kana o se me sense me ku ko ejima o hani ene de ma mi se ne o ba o fa se kono mo e de wa we jama say sometimes it is what background now only need nkomo no se na be sometimes the man is here by bankasa papa me man bi pesta oba ni di hia no kra so wase papa me de ma me kwan wadwaman de ade oh yeah brother oh sometimes na ma ura sometimes you look so romantic near the back oh and you can worship me de ma bre and you say and sometimes oh background there's no communication nothing. Sometimes remember you have me every yeah that's it mama return hello wahinini yeah jo mema wajo yeah and mpacho di baby akase free you say me rap na me kase free no manji yo ran kwai wahinini se na mo kano be me bi wo ha oba ye di o ye bia ma no le so be ma ni ni so ade obefa oba me am the media example minim ne menye mi kru fa ma chia ma mi bin ka me so me fa na chibi kan so ye bi atia no can you get because what me any part say wow me bi sa na say force ni premier na ka chen say inferior no na wo hu obi a ya no person ko ha de cry wo ho out of curiosity yeah Rita mami kafra yo Mati, me come on. Yo, hello. Pachodin baby akase free. Good evening, your friend can castle the junction. Yo, king yankwai. Of my remedy out on to account, you know why. Me that's from retire out on to Matt. Son of former of my romantic mouth. Woman, we Indomie, and I don't want to Indomie. So, obey your trapper, better one, and I'll take you. Obey me, Indomie, about one project. And yes, I'm so much. They are broken. Medasi papa, Namishra. Hey, Samo. Hello, me. Hello, so mommy. Yeah, Joe. Good evening. Good evening. Asem de asempa. Because you nyambani nya kasatre. Especially Christo forma. Wari we are no fin say enwa no. Se wona ebe wari a sumanku. Onya wura wari mu na de kawane se we say cream. Na wari ni bibia. Yes, so na se die bia no wajago. Asese o beka se nyame amamu a Titi na be enti mema no bebre ho a enyu mo fault obi ho suro nyame pa enti no ote ho sa obi a no so won hede suro nyame pa bibia no o wa chachu enti esem muntu ma no for my yo bye hello Pachodi baby akase free free ebu akwa man bi hadin ela mema no so ni wala bedre to do mo nta obato kola do gumeti ma ebi o mo eno fet 1 year ito 6 years oba ko afo na me ware na me wo akwa papuka oba no se nia eje do bia ta la se fia ni la pap o ba no da fi ni itu no ba bia de na tlebi se ma kwa se me ware because our battle. The general was in Costa Rica for the year. Pakala di Kurano. And to say, you damn whole crowd. It was 5 years. She must have seen what I'm doing. Yo, yeah, that's it. Hello.
Mamma, I should be baby Akasefri. Mamma, me ding a dear game. Casafi Congo. You. In fact, no program, no, a very slow. I mean, na nyankopɔn ma mu yes mo fan kyerɛkyerɛ passing ɛmmerɛ sempa atiefoɔ no awurade wo nhyira mo paa amen na awareɛ ma ɛmu nsɛm dɔɔso no na mmarima wadwene bi hyɛ wɔ mu tirim sɛ bɛrima mu adwaman na ɔbaa ne bɔ dwaman adwene sɛ mmarima bi tirim no enti ɔno no hu no sɛ deɛ ɔde bɛdi ne yɛn no asɛm bi sii Emma, Bemba be cofani, you let cheap. Emma yet she Bemman. A quarter bushel, you catch your banner say, and you're free. Or by the quay, be it dear. I am the end you that. If your mother send you, not obeying your and I won't go. And it's a member be side to the form team. No one of my dome, you don't send your mind to your noir. A Bembo, a Gina. Mamma, that's your show. Yamisha Park and Okre, and you be home now some way. Hello. Hello. Pachodin baby Akasefri. Pachodin did my make coffee as soon as one. You. Make actually man say. Say, yene omole oba yenya komo. Then yenya mamode yasi eto yemi. But so say so mo bi dis am kan tell man wo dem. Yenya bonsin. Medase. Hello. Sele matu shey. Danka Belin danka Bama. Me say one ne kuna kume o kanu sanu me wu asa woni asi asa ba asa nko asa jira ho na ye teme na ma ye mo de hey me say me hu TV so na ma ye mo de o stress ne shawa na ma ye mo de me Canada me mo mi din mate na woni e mai onye yo na isi wo pa ye mate mate ya betwas dia me nia no ba ya be kan no etano sister etano me dia ndie to so eh pui yeah mama bi hu amani o o de tie me se man picture bi amona mitini kura anwo nti aya na ma picture me turiti so na me do bi tia besi so me kata me ni na ma picture nti me wa me phone na ma din ka sexy movies na ejinja me o de tuma bonu ne na dia asemi ni by sister eduma mo kan asem na mo kan ehu mo ni eduma no nti next week Friday mo sense so asem we ya mo sense so emani kuya masa he said mo ka so onyu subuta no he okọ jana so ba ya no de aba no ma doctor o bonyina o ti dini kakra sorry o ti kan kakra na ina ta ti me yi skafta ho ade so ye wo ye problem o mo but seriously oh sweetheart kafra wate kafra pa na yasem so Michelle taxi drivers nyina obese Samampaba Nana Swami Kofi Bema Unina Yumre Yachiamo. Hello. Would you baby Akasefri? Buy a magazine. Yo. In the Akasefri says, yeah, a man come. So would be the car say, one in a year or what? A fact. A tabby or bar, only cool there more. Eden Adaku Betaba. Yes, in Ayeta. Yes, dear. Now, me dear man, you may come at the man and man now, madam to lose the booth. Yeah, so I catch on the fan, dear dear. Only you see my bravo. Okay. And my dear Bakua, you may have problem, Mamma. Then soon enough, you may understand. And you're bound to your children, suffer them myself. Them and the children suffer by self. Me bad, you know that. You're bound also to suffer them. I'm so fremachinubi. Okay, you and I do this so. And now, while we are so papa, your man, you're moving. Or better, our 2 o'clock, we have them and me at your mouth. What do you target? Because of everyone can only be an experience to say. Such a thing is, you know, for much the one. What if I'm not soon? You may dress the honor.
na yɛ ma na me yɛ ma me that's it then me do one so a ono so when you are see and no ba me so na feelings one ho also cash of baby of course I say and then you dey mean to the thing it's more man man so we see am ho tell you am na see no we just wait yo na bibia na kama yo it's here go it's here for so ata show me see mo na ofofo nya me kam wo ba ba me da wa yes yeah that's it and no anajo kwasi ada na anajo South Interest so Palmer Lane school ni lane mu ho na bo anajo 9:30 owura bi di moto ehwe fom manati kopae o sorry no di moja hye ni dwane ye yenim ba bi wakọ ba moto no ja ne ho nti ye wo ye fie nti se wonu bi epra o di moto pie mo hwe moto no na mo hu a from 0208 60 8563 0208 608563 na mo mehwe se eye mo moto no a ebusua ye fa frefo mienu na ye do free dwumadi no si hello udi baby akasa free yes Mr. Counselor do not from Kwamburu kata free pampaso yankwai dan kambelim dan kambama program mama kasi bitro amaro what a bama so juma no so to store see amanda mo gam so the woman who is here no no we take them from those and madre oh I'm saying the name of the matter sorry ya go to your master so we no go to karo pampa so for e to me yada Mesu mi yada mo pa pampa so for me yada mo me yada papa pampa so for ana bo di ya no dada wa dia wura hello. Hello, sir. Good evening. Last caller, good evening. Di baby akase free. Your family ko akase free mark. Yo. And then some of my kind mama anto yakoma so. And I am the family can say what's the youth no yana ichie san semwe because yana ye be kwa wari mu. Mi share baby am ni to na mo. Na mi huna hu sisia. Oye Christian you so obare boro maani so enkwa ne ntema na me bre na so na mi run dem mi ko run dem no so for mami Sompa 93.1 mi am class mi so for mami nti ya da ma se enen se cha mo de mai oi ready come on yes so da se papa jumade na bena we mam se wa wo be chia dofo bi emre na so ne ensore nko mi chia mi mabi salon bi opposite Maxima old Maxima hotel me chamu yina na me chia me papa ke farm hospital okay and na me chia me papa SK bonsu dada e ba be chia o and na me chia me na pompom so yene yo reverend we chia do for good and na CCC chronom all right ebusia de wasi omono asamwa bema by mam say wa bonsu Reverend Regina Boache administrator hospital shene so dwumadie na na asare mofi ene miami pesa akuseso Elizabeth ene omo hyehyɛ ede brain me sorry so ama ye de Sompa no nsiakase no ede abesom ye frame oyini ni ama krancha da so of mami premeni onyame hira so anwumere yi ana ede eba abusua efri enura ebe kasa bere ye kasa yi anamo ne aso no nyina no ekere Kwame Nkrumah asuapon mu na anwumere yi ye bedi nkomo binti tawaso ye ko Kwame Nkrumah asuapon mu a Katanga any unity basa ekoso no empanifo se wo ye hwehwe mu sanso so ana wo sansensem no mu an ye ne obi a wo ye awenate e wo bambo mu bedi nkomo na ya gina dwenkyere wo ye bekosu anwumere yi Dom kuma wo mrashe bedwafie NDC amanyokuo no ekiremu a Bank of Ghana for kultura se na woni MPP akotwa sika ede ababo o mahu bra no wo se oda so da ejina do gina o kare a ontie nanu ada kwasi ade odike woni ye nuanom radio station ba ko bi ekodi nkomo
ma asɛm a wɔkaeɛ no manhyia fikesie ɛka nsɛm bi anwummere yi a wodeɛ yɛde nsɛm no ba adehye ɛwɔ atiwa wɔkyerɛ mu a ɛkwan a wɔfa so etu fam gudeɛ no mpanifoɔ hwɛ ɛnyɛ saa ɔbɛte wɔn so atua dwumadie kɛseɛ bi ɛkɔ so ɛwɔ kwada so SDA nursing training school mu hɔnom na ɛyɛdi dwumadie a wei ɛne afoforo bi ka ho yɛdan no kaseɛ na yɛde abɛsom anwummere nonsia bere yi emu akekanfoɔ ɛnɛ anwummere yi ɔsɛ yɛ aboagye oforisuo ɛna nana kwabena kɛse yɛ kai wo sɛ yɛ live ɛwɔ Facebook YouTube no so yɛ adwuma ntifa hɔ no ne sia yɛn wo nso sua ne adeɛ nyina so de ba ɛnɛ yɛ fiada why not yɛbɛkenka no bɔkɔ na yɛde afra nsɛm no na yɛde ama yɛn nuanom information centers bebree ana wasa asɛm no mu a wɔde